bakunzi ba Fresh TV 57 twongeye kubaramutsa ubwira kandi tuvuga mwiyo canke mwaramutse bivanye naho muherereye akaba ari wa mwanya mwiza wa worship together tukaba twamaze dufise abatumire bashasha igihe cyose reko no musi duhikaze ubundi mutumire wacu mushasha umenye uwo tugiye kubana muri no mwanya mwiza turagwaye ikaze. Merci beaucoup. Mumeze neza? Turameze neza. Kenanje ni bon. Aratwidondora kugira ngo je kumenya uwo tuko turahimbazanya hamwe. Ku mazina nawe n'abavyeyi ni Habonimana Costa, benshi bazi kuri Costa Cox. Akona kandi kazina kubuhiza. Tugiye kubana rero umwanya wa worship together mbere tuvuze undi guhimbaza canke worship bisobanura iki Costa? Navuga ko guhimbaza ni kwadora ikintu. Donc ikintu himbaza ni ikintu uvugwa ico kiri. Tuje kuvuga ikintu kuvuga Imana, guhimbaza Imana, duhimbaza Imana ukwiri. Donc ko tuyizi ko twayibonye kutwiyereka yabo. Eko turabaye kaze rero umwanya no wanyu umwanya utari muto tugiye kumarana aho umuntu wese ari ashaka kubana natwe mu mwanya wo guhimbaza turabaye kaze. Murakoze cyane. This is Fresh TV. We shine to progress. Yes, shalom shalom. Aho muri mwese turabaramukije amuri Imana bane namwe. Twanezerewe cyane kwa mukino kibanza uyu mwanya udasanzwe. Twumva tunezerewe cyane kuba hano niteka Imana iduteye. Nta kindi kituzanye dushaka kuvuga ukuru bw'Imana. Hari ukuntu Imana twayibonye, hari ukuntu yatwiyeretse, hari ukuntu yakora imiryango yacu ndetse n'igihugu cacu n'abagenzi bacu. So rero turaje kuyivuga nakwe tunavuga ngo tuyihimbaze. Dushire hejuru icubahiro cayo. Tuvuga ubukuru bwawe bidasanzwe. Rero turagusaba uri kwadukurikirana aho uri, ushobora kuba uri muri bus, ushobora kuba uri kuragenda, ushobora kuba uri muri biho, ushobora kuba uri ahatandukanye. Turaguhamagara ngo ufate n'umwanya muto gusa ubane natwe. Muri zino ndimo tuma kuririmba nawe umva uri kurahimbaza Imana. Guhimbaza Imana ni ikintu gikomeye. Iyo duhimbaza Imana iminyoro yacikagurika. Iyo duhimbaza Imana ibyacu biruguruka. Mwemu yaraza agakora. Naco gituma Paulo na Sila bari mu bohero nta kindi kintu bakoze. Ntabwo batanze igiturire, ntabwo bakomye induru nyinshi cyane, ariko bagize umutima wo guhimbaza Imana. Muri wa mutima wabo iminyoro iracikagurika. Natwe nico gituma kino kibanza turana ngo duhimbaza Imana. Muri zino ndirimbo nyine twashaka ngo ibituboshe, iboshe imiryango yacu, iboshe igihugu cacu bicikagurike mu izina rya Yesu Kristo. Yesu gira neza, turagushimiye, turagukengurukiye kuri Imana ugira neza. Twemerere kandi tuvuge izina ryawe Mwana. Twemerere kandi wakira no mashimwe. Uko kera abakira bagushikaniye maze nishimwe, bakazana inuma, bakazana ibikoko, bakazana ibyo batunze, ariko natwe watwugururiye inzira kuno munsi uravuga ngo nimuze munganirize. Mwami twazanye imitima guhimbaza. Haleluya, haleluya. Reka amazi y'ubugingo atembe mu bigingo bwacu. Reka amazi y'ubugingo atembe mu miryango yacu. Reka amazi y'ubugingo atembe mu bikorwa byacu, mu maproje yacu Mwami. Nico twifuza Mwami, nta kindi Mwami. Haleluya. Reka amazi y'ubugingo anembemo. Reka mwemu yera bariwa ganza. Obingora bikambuza amahoro. Imitwaro yanje ndayimukore. Teka amazi y'ubugingo. Reka amazi y'ubugingo anembemo. Reka mwemu yera bariho ganza. Ubingora bikambuza amahoro.
andememo reka mwemu yera bariwa ganza mubingora bikamusama imitwaro yaje kandi ati reka amazi y'ubugingo reka amazi we reka amazi y'ubugingo andememo reka abariwa baza ingora bikamusama imitwaro yanje ibinaniye byose kandi ati reka amazi y'ubugingo reka amazi mu buzima bwacu bwose mu gihugu cacu reka mwemu yera bari ganza ingora uzama imitwaro yanje imitwaro yanjye bibwire data yo Data, bibwire data, gira mwemu yera, gira mwemu yera, arashoboye, arakora bibwire Yesu yapfuye kugira ngo turonke amahoro ku musaraba birahera turonka gukira none semera bwira Yesu Yesu mwami wacu Yesu bibwire mwemu yera mwemu yera mwemu yera bibwire mwemu reka wumve igishengero ryawe rikubwira reka wumve ibyo ubwoko bwawe bikubwira niwe ushoboye niwe twahawe myiza niwe twahawe ingabire nziza bibwire tutamufise naho twoje nagufise nobande nagufise noshaka ngapfa naundi nakinde nakundi shaka ni wewe gusa
wewe gusa mu kazi kanje nagufise no muwande mu muryango wanje noshaka ngapfa naundi nakindi nakundi shaka ni wewe gusa nagufise no muwande nagufise noshaka ngapfa naundi nakindi nakundi shaka ni wewe nami nagufise nomuwande nagufise noshaka nami nta kindi dukeneye nta wundi nta kindi dukeneye atari wowe ugira neza ni wowe gusa twifuza wowe watsinze urupfu na kuzimu nta wuzi nagufise oya mwami wanje nomuwande noshaka ngapfa naundi nakindi shaka atari wewe mwami Yesu oya nagufise nomuwande oya jewe noshaka naundi nakindi ni wewe gusa oya nagufise jewe nomuwande nagufise mwami niwe utanga amahoro mu buzima bwacu niwe utuma abihebuye basubiza mu ibyizigiro mwami niwe utuma hatari amahoro haba amahoro mwami nicyo gituma tuguhimbaza niwe wugurura inzira tukarengana mwami niwe ukiza hamwe byananiranye mwami niwe wonyine washoboye guhumura impumyi zigahumuka mwami niwe waciye inzira mu kiyaga hama bararengana mwami niwe ugira neza igihe cyose nicyo gituma uno munsi ino saha nyine turiko turaguhimbaza hari ibigomba kunduka mu buzima bwacu
kubana nawe Mwami. Turahiriwe ko twakumenye, urabera icyubahiro cyose Mwami. Wowe ngo aho uri byose birahinduka Mwami, aho uri byose birakoreka, aho uri hari ukubohoka. Nicyo gituma nizera ko wakwizeye wese afite ubuzima budasanzwe, kandi n'utarakwizera Mwami kubw'ibyo ukora icuri ndatura kukwakira muri uno mwanya udasanzwe, kuko niwe ugira neza, niwe uhambaye muri byose Mwami. Niwe uri mwiza Mwami, niwe ushoboye Mwami, ntahandi twohungira atari muri wewe. Ndatangariza umuntu akadukurikirana kuri uno mwanya udasanzwe, tukubwira ngo nta wundi ari mwiza ku buzima bwacu, ni Yesu Kristo wenyine, nta wundi. Ushobora kuba uriho mwumva ku majambo, umwumva bamuvuga, umwumva mu ndirimbo, ariko nagomba ndabwire ngo Yesu twakiriye afise icyaha asigura mu buzima bwacu. Niwe watubeshejeho, nawe arashobora kukubeshaho. Ndashaka uri ngo uvuge ngo Yesu ngwino ube mwiza nanjye mu buzima bwanje. Urashobora kutarabyizera, ariko kubera umwanya udasanzwe ukuvuga ngo Yesu uri mwiza, aho uri hose uratandukanye. Turashaka kubona intahe yawe uvuga ngo muri kwa guhimbaza narataho ko Yesu Kristo ari mwiza ku buzima bwanje, maze ndamwakira ambera isoko n'ubuzima. Niwe yanesheje Satani, niwe ashoboye kutwambika, niwe ashoboye kuduha amahoro. N'ahandi hari amahoro, n'ahandi hari amahoro atari muri Yesu wenyine. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe nziza, imigambi yawe myiza uri mwiza Yesu. Narakubonye igihe nari ndwaye, narakubonye igihe nari mbuze ibyo gufungura, narakubonye igihe nari mbuze ibyo kwambara, narakubonye muri za ntambara. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza cyane Mwami. Nakubonye mu mashuri yanjye unyigire ugira neza, narakubonye cyane Mwami. Uri mwiza, uri mwiza. Igihe mu muryango bitagenda narakubonye, igihe ababyeyi banje bari bihebuye narakubonye Mwami. Hari abandi bakaba badukurikirana nk'ababyeyi, igihe mwari mugiye kwibaruka mwaramubonye aba mwiza ku buzima bwanyu. Turi mwiza, bashobora kwibana natwe igihe wabona ko bigoye kwibaruka, ariko yarashitse aba mwiza ku buzima bwawe. Hari umupapa muri kino kibanza igihe wagira agisida, wowe numengo birarangiye, wowe numengo famiye yawe nta kuri zoba, ariko yagumye ari mwiza. Ni mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe Mwami Yesu. Waranesheje, waranesheje byose Mwami Satani, niwe ukwiye byose Mwami, urakwiye guhimbaza. Waranesheje Satani, wamunyaze ubutware bwose, urakwiye Mwami Yesu, urabereye. Reka barebare n'abagufi Mwami, tuge ngo waranesheje Satani, wamunyaze ubutware bwose. We naho yari kudushikana, ariko we ugira neza, waduhaye amahoro. Waranesheje Satani, wamunyaze
ubutware bwose urakwiriye 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 by'ukuri uri mwiza Yesu we imbabazi zawe ugukora kwawe uri mwiza Yesu we uri mwiza cyane papa we wadukuye mu mabohero we waturinze urupfu we waduhaye agakiza we waduhaye amahoro uri mwiza Jehova Jire uri mwiza Yesu we no one like you Jehovah imigambi yawe semerera yoyo waranesheje satani utubumenyi bwose urakwiriye urabereye mwami Yesu we ubutware bwose urakwiriye uri mwiza imbabazi zawe nukuri imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe turi mwiza Yesu uri mwiza imbabazi zawe nziza imigambi yawe turashaka kurimana ngo ijuru barahimbaza no mw'isi turaririmba icyubahiro icy'umwana w'Imana mw'ijuru barahimbaza no mw'isi turaririmba icyubahiro ndababwire ko abamumenye ibyiza byose n'imbabazi zose bizotwama kibe bidashira nta n'umwe yizigiye iri zina turirimba ngo ryakojeje isoni nicyo gituma n'Imana igira neza n'Imana ihambaye n'Imana ishoboye nukuri ibyiza n'imbabazi biza kuba kw'isi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho uba Uwiteka niwe mungere wanje sinzokena amvyagiza mu canya c'ubwatsi
adasuma atuwiteka niwe mwungere wanje uyu niwe mwungere wawe byagiza hamwe hari byose, hamwe hari ibyo dukeneye byose, y'amazi adasuma, hamwe tuticwa n'inyota, kandi ati uwiteka niwe mwungere. Niwe mwungere w'umuryango wanje, niwe mwungere muri kubu, muri kazoza, kandi yari umwungere muri kahise ntarahinduka, azokwama ari wa wundi nyene atuvyagiza hari ibidukwiye byose. Ndongorera y'amazi nukuri ibyiza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba munsi y'Uwiteka ibihe byose. Iminsi yanjye semerera nukuri ibyiza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose, yanjye yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose, iminsi yanjye, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Béni l'Éternel, oh mon âme, béni l'Éternel, oh mon yes, Lord. Béni l'Éternel, mutima wanje himbaza uhoraho, oh mon âme. Béni l'Éternel, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel,
Praise the living God. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. Hey, praise the living God, praise the living God. Baba Shana Rebo Shana. Oh my soul, my soul. Praise the living God, praise the living God, praise the living God. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. Praise the living God, praise the living God.
Baba, oh, Baba, yeah, Baba, sing, Baba, Baba, what is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise.
kwigira intebe yawe mwami, hari n'ivyo ugiye gukorera urungano ruri imbere rwacu, uruvyaro rwacu, mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Reka muri kuno guhimbaza turangiza ndaguha message kubwira ngo ivyo nyura biruhije nshuti n'ivy'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ureka Imana
tuyizera ati ibyo unyuramo ivyo unyuramwo biruhije nshuti n'ivy'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume guteshuka ureka Imana yacu tuyizera yarasezeranye kwizobana hamwe n'umuryango wawe aho biruhije hose mu kwisezerano ryayo ntabwo tuyizera yasezeranye kwizobana nawe no mu bihe biruhije no bw'isezerano ryawe erano ryawe risa naho ritinda ntabwo rizabera tuyizera bw'isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizabera tuyizera n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizabera tuyizera yasezeranye kwizobana nawe no mu bihe biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ntabwo rizabera tuyizera hallelujah hallelujah praise the Lord amen hallelujah cyane turizera ko aho muri kumugira ibihe byiza muri kumwe natwe reka tubabwire ko tubakunda muherereye hose turi hano kubwo gushira izina ry'Imana hejuru turi hano kubwo kuvuga ko Imana ariyo nkuru turi hano ariko si twebwe turi hano nka twiyo dushaka ko Imana iducamo rero twari hano duhimbaza Imana yacu kandi tuguha na message ngo uko biri kose uko bimeze kose Imana ntizigera ihinduka yavuze ko izogutabara yavuze ko izokugirira neza so nico gituma rero aho uri hose nubwira ngo twamane umutima wo guhimbaza twamane umutima wo gushima twame dushima ngo muri vyose kugira ngo tubwira twame dushima muri vyose igihe tubona ko bitagenda neza dushime ni ikibazo c'umwanya gusa ariko bitegezwa kugenda neza so turabakunda cyane gose nibaze ko tuzosubira ikindi gihe umwanya wacu garukiye hano mwari kumwe na jewe ni Costa Cox yasanzwe ndumukozi w'Imana ya ndahimbaza Imana ndi kumwe na bene wacu hano bashikiye wacu ndi kumwe na Didier na warahimbaza ndi kumwe na Arlette warahimbaza umukobwa mwiza cyane ahimbaza neza turamukunda cyane ndi kumwe na Alain ya na warahimbaza cyane twatewe tukajya kuba hano ndi kumwe na my brother ni Bercy asanzwe ari umupiano
kandi ahimbaza Imana n'ingabire yiwe. Ndi kumwe na ndi namwita umusoliste de Fulgence. Aba bose n'abakozi b'Imana, asanzwe ari umusoliste mwiza, umusoliste atwitaho, aduherekeza mu no mwanya. So twese turabashimiye cyane, twari hano ku bwanyu, twari hano kugira ngo tubafashe guhimbaza Imana. Rero ino message ni ku bwacu, kuno guhimbaza ni ku bwacu. Icyo twabasaba ni kimwe gusa, birakwiye ko kuno guhimbaza wakiriye umaze kubibona ugusangiza abandi. Tugusaba gushilinga ino praise, uyihereza abandi hatandukanye, nabo bafashwe nk'uko uri kurafashwa. Amen. Turizera ko turi kumwe nawe, birashika kure. Nta kindi dukeneye ko abantu bumva kuno guhimbaza, bakira muri kino guhimbaza, bakizwa muri kino guhimbaza. So rero turabakunda cyane, Imana ibahezagire. Nibaza ko tuzogaruka ikindi gihe. Dushimire ino studio yatwakiye, fresh studio ya fresh studio. Biragoye kuvuga, sinzi ko Aleyo bivuga yitwa gute? Fresh studio. Alete tubwira ya ni gute? Fresh studio. Ni gute ari? Fresh studio. Soliste nawe ni gute ari? Fresh studio. Fresh studio. So uyu munsi tuzogaruka, niba duha undi mwanya. Turabakunda cyane, abadutumiye no Imana ibahezagire, ibandanye kwagura cyane. Mwarahezagiwe. Merci beaucoup.